đi khát đi video cassette mà World Cup mà result asay di ho free recharge ka bolpeh de kan ti in chi a cho tu ni a ha live streaming a ha kan check ding asay di ho World Cup result an asay di ho chu screenshot ka bol de na min so kan ta do ding cho ting la na hon na number onin pe de ting la kan bol de hen tu a ha koin asay di koin asay di ti chu na kan check de tai antenna thi leave a kansei de koin asay di cha kan check den World Cup result la chu 4-2 a hat wa hin na penalty a new as ka ball ding chapa ki tip zo zong la goal ki khumzat ka sei the chala di lo kalal ta ve paten Argentina to Messi Di Maria one chawang he 22 hours ago ki te tan ma he reject ni tai aji chi comment hin mu le close e tai ti na ti chunga comment an ball zo se chu World Cup ai ke pat nunga ahin se ho hi dia so ma ho to se hi kila pi loading hi ko o he ki chi na mo in se u ga ki vet nge ka live streaming cho ko ki zam ki za lowam la ka he pon comment jong khat cha hong pon ga cheng ni ga ki vet nge ka live streaming cho ko ki zam ki za lowam la ka he na cho comment jong khat ka bol khil khat nam tia na ka ga cheng he tu hi check pan tau te hello lại tiếp University kan te su jeng de so Argentina nan mu leo stop tin lang comment ha chen se leo chen na adi kha cho Argentina 4 France 2 penalty a sei di lo comment tam tho wa he 709 lam hin phat hong lut mai the sa Argentina 2 France 2 di de lo France 1 3 kg lo zo da la then 2-1-0 draw ding penalty ti Argentina ten azo dio 0-0 draw ding ati ma wa han penalty ti chu di da poi aji cho 3-3 azo he hin mau di lo draw ding penalty Argentina 0 fan Argentina 2 France 1 France 3 Argentina 1 di lo ki mang chon France te so kana pan pi hin la iba kilo dam kanop tawe Argentina 0 France 1 France de la ding Argentina 1 komendo nga jong khat ve ni a World Cup ma sei di so recharge ka ball pe di na ti chu na zo nan sei ti ho po yong ni sei ji wa so ka boi le ba nga live streaming pom ma kan ho la hi e o long di ga tol gang zep nge tamen comment he gang sa wal jong le se le sun draw and penalty Argentina chawa azat chet sei di bo kati he ji chu Argentina te ha de ti a na chu itia so ki sei jing la mi tampin comment a bol za sei di yong chu som thum be de hin mi som thum chu recharge ki bol pe zo loading ji a chu number chana an sei di chu ka hol he di lo Argentina 3 Argentina France 2 Argentina 4 France 3 France 2 1 3 tu chu ngawa chu mi tampi na sei di kha de ham te a ke sa kan ti za jing a hi wa ka chanan sei di lo so ka pa dan sa zo ting la ki liu de ham ke ti a mi thum hoa ding nga wang cho ka ki gut tho ya na recharge ball pe ding cho hi wang cho 2-1 1-2 ti ho cho mi tampin nan se u ya
lagi chat lo be a tia hung chu comment ka sim do ho ta chun ka ga te ka le koiman wang chu na sei di lo la chun ki lo ma ya be le nang ho lung lai na di le ai ke tip na bul hit na deng chun ga check chai te comment ho penalty shoot out hitting Argentina heading 4-3 anu ha ka te sei di chi ni chi pa hen 4-2 ting nge le screenshot ga ke bol da sei di ho sei di ta wang na bro edited wang cha ama wang he di lo pi edited ki ji cha edited ki ji ho he video a ka sei banga cha na game ke chai zo ba avet na an bol he ti a ka sei hin awang se tai ana sei di jong le ki la loading hi Argentina fan France to France and Alep Argentina to awang phadi chani Argentina sang se number di lo hil France 3 Argentina 2 awang se taw ve o ken chong 2-1-3-1 ho ham khat na chu ki thu du ham kati agin cha lo be asan la chu 3-3 hung hi jing wang cha ko ki chu comment chu tam wal jinga kana tha sit man ta zo chi za jen ti ka jong ki hol dam ti a google la comment search ra chu man dem ka ti le ka ga mo sim ho ta chun comment ho notification na kan mu ji ho ta chun ka te ka la koi man sei di lo ta chun ka he la ting la mi tam pi in jong ti a ki bol da le unfair means unfair dana nan gel kha du ham ka ti ji na sana ti a kan bol a hi France 2 Argentina 2 France 1 Argentina koiman comment nan bol hit be jing vi tile na boy u ham la ke pon Argentina 1 France mi get in an ve in live stream mi get bovin avet na one France 2 Argentina 3-2 Argentina 2 sahib nilha pha nang jong miss sahib bro sahib he ka de na phe se jing e jing da thai le ka charge ki chai chet de za nan ka ma sa the te bro de fans fan Argentina na di la hil awang se tai lam ran tan na sa tam sanga khom ti di la hil Argentina ha ding hi e penalty a pli pe na van ka akhum deu di la hil Argentina for France 3 anai thoi France 3 goal ding Argentina wang 2 goal Argentina 1-1 France extra time a France ka akhum ding di lo Argentina 3 France 2 hin khum ding Argentina 2 Argentina 2 France bro data booster in ka pi o ka fana ka vet di France hat te di ken jong France ka pan pizza PGL ano tai France 3-2 Argentina ai di lo Argentina 2-1-2-0 Argentina 1-0 story jong sip di ka tin ka sip lo la he ka ki gut na tu ni la kan upload man dam kan upload man lo dam bang ka pon Argentina khal tu media momon France Argentina ngang na sa album ka tu France 2 Argentina France 4-2 Argentina 2-2 penalty Argentina win Argentina 2 Messi France 3 Argentina 1 James Singh kukieducationchannel France 2 Argentina 1 di boy France 1 Argentina 2 France 3 France 1 Argentina reply to the FFT PC 2 France 1
Adipoi Argentina dilo. France won Argentina with penalty shoot 5-4 won by force. Dilo here. Argentina 2 France 3 dilo. France 2 Argentina 2 France 1 France 3 Argentina 2 France Argentina France 1 Argentina 2 Argentina. Miss Noni Chong Hang Pi lung nop mo na nei tam set emoji na mangin. France 2 Argentina 3 France boring how keep tetanu Argentina 3 France Argentina France Argentina France. I can know jam mutei Argentina France Argentina penalty Argentina France Argentina France 2-0 France 3-0. France 2-1 France 4-2 Argentina hey saya kata kafan chatta hai không phát đi phần trong hay lệ thêm mà đàn tiền cá hậu tiền sum cái chỗ sum cá hậu tiền phần thả khát cái chỗ này ta bơ về đi lô YouTube is not more than go penalty in Argentina. France statue Argentina te hong chana kamu da di lo a hi wang Facebook ilu ne lang WhatsApp status event chan sa Argentina tia sei lo a China kong chimin tin na France te ma apan pi ho ka het be se na kyong France te cho ka lung se in tin France te cho ka apan pi cho World Cup ma sa jong Germany te to Argentina ha ki chimin tin ka bet pi ho so se cho Argentina te apan pi u ka gyal le France te cho ka lung se in tin kyong a China France te ka bet pi jo se chun Argentina te apan pi in tin koi man Germany te apan pi lo cha cái dòng China cho cả lùng hang in tin Germany te cho cả changa ka pana ka pan pi la Germany te hong han zan la jong chu koi man ka ve khom pi ho cho Argentina pan pi ngen pana kyong ka lùng hang in tin France te ka pan pi tin la France ten olola an sa le hi wang penalty France te le la tho kum masa banga se ichanga ke pangla ke hat ke dam ke ta tu kum ba ka nop ta World Cup ban ki ting lawang na satta team kha wang ke pan pi ta ta nang Brazil fans Brazil lawang cha mata an ke le la ta na wang se ta we pi la final second ke la yong la na final be aga pe o so pa sa mi sei de khat be om lo ham ka zo np cookie tu a ka hol yeng ha ka hol en tin tu chan gya wang a sei di wang ka mu hit la ye sei di chu ka hol jing chang kyong notification a ga mu zap jin tin na an sei ho ke reply man ji lo wanga ka ve ji la an sei di jong chu ka mu lo cha ting le tu chunga ma chu gin chat lo so a ke che mo cho 3 hong hi cha ta san the lo ke yong chen 20
Argentina te tu France te zero he a ki chai de tam ti a ka gial za lung no mo ta ka ve yang la Mbappe in kinong chalani an thun so nom ka sa Argentina ten khat an khum kin usala no mo kan sa kit France ten khat an le khum kit le penalty a sa ka hung lip do kit chim mu chu extra time hap wang wa sa ke chen France te chun penalty a wang nei dam ti a penalty ka ko ye penalty ho ngi la wa ja man the yang he pui a pe te ni chunga sa ke ka lohan bang nasata khana e inzu a comment ball cho ha nu ni chung ha penalty pe du penalty a number jan sei chele isela phadia ka hin kin ka sei di ta la so pi ti tai lo chaba nu ni chung ha cái cũng là kansei bị du ham France to Argentina but Argentina 3 yes NP cookie enjoy comment an ball cho le NP cookie na nan comment han le nang ni comment cho ki mo che jing empty ha France 3 Argentina 0 ti sa NP cookie wana sei di ta lo SP kang pupi Argentina won Argentina na wang se tawe awang pha re char ki ball pe dam ki tia sei di khat sa song lo Argentina to France ro ujan kia live streaming ka ball na short jab ta la kilomin 17 minute ta wang 17 minute jen kan tol su koi ma sei di wang kamu lo la Argentina 3 France Argentina France ban Argentina France to Argentina te ha ding hi chaw che tai lo ai ju chaw ta pang Argentina te ha ding hit ju video ga sep ma cho ki chi thena ka sei ta na Argentina to France 0 to ti hin sei wo ti aka sei hin ji chu ti hai sei le ko ham sei di lo ding mi sei di 600 comment la cho a sei di ja khat de de hin mi ja khat recharge ki thun pi ti de wa cha mai ta lo he Argentina 0 to Argentina ha zo ding France 3-1 France 3-1 di Argentina wang ban ta lo Argentina tung bu ta le France te ka ta san ni France in zo de le media ma hai ki pam le in comment ha hin ball ji le in subscribe channel hin na ball video wa pa hi na gel thila France to Argentina Argentina 0 Argentina to France 3 Argentina France to France 3 Argentina na wang se tawe 2 days ago ti hong ki chai wa ta lagi lom bo comment Argentina 3 France to Argentina 4 France hakate anale la sang len hang sing hi awang ki chim thowe Argentina 3 France 3 ga te lesson nal dia charge na mu lo de wanga hoye France zon te gol khana Argentina 3 versus France 1 2-1 ho ham khat hong he la wang cho mi zan ham khat a sei di dan ki root Mbappe wang sa sei di in Mbappe min khat khome na ban France aban le penalty ho Argentina hat le di lo he nge di James koi ma wang sa di lo dan he tu chung World Cup ma so result gin chat lo be he
tu chan gya kan to le tan koi ma sei di wang so ki mu lai France to Argentina ji chu Argentina songon Argentina points tam sei jing France songon France tam sei jing mang kha chen ki thu in te ti a sei wang chun goal thum jen a ki thun tu han ji chun prediction cho chung lang pe ne tai gin pha lo be cho lam kai pu chong loi pa mi hey cái trái ta là Argentina Messi na khum masat pen di hi France to Argentina 0 kin singi France to 0 Argentina son ko kin Everest Jago so pi hi the de le ito se uzu ute ka predict adi ta se ken goal za na ha dam ka ti hin koi ha dam kon an khum dam ti wang ka dong pu video na vet khilam de la ken kansei khilam bang ka heta pu ye chan chala ko comment atai ni ge kan vetan koi mala na sei di po win ipi lo de ta ka heta pu in ge lo ipi lo de ta koi mala na sei di ta po win hello lo de ta koi mala na sei di ta po win the live stream of the tam 847 850 ting live stream of ngap de te vang sẽ tao với 693 in comment anh hin bỏ lên 693 là abona cái check in coi mà vang à xây đi pui cái vang phận ha nang hon vang nên này lộ ham là cái tập bún nên xây đi leo cho là cái liu đấy xây đi tập bằng khát này long sen và là ni hin happy thế hi coi tam miu kip 2-2 penalty Argentina win 10 point 4-2 jo he Di Maria won France Mbappe to ma wang so na le Messi won Di Maria won France Mbappe to Mbappe and thum akhum he penalty pu ma jo sim la wang jali akhum he 23 57 50 hin kil thang chan result tan anup na dinga kin ball hin sei di lo hon jong no mo supportin aban teng la tabanga entertainment ki su hal no an ki ball khit teng la na ho jong thanom ta nong pan diu min ka hin tem kin ve tu chung chu a sei di da jong la hello le ke ho hal naw jo hin tin anup na kha ve ga ke su hal naw jo hin tin hi jong la chan live stream cho ki chai sau tin aban video teng ki moto ki tau te live stream ka hin off ti ai tai video sip de ka ti thi min wang tu ni na ki tong kalel thi min video wang cho ka sim nom thim hin pila ki vela kamunin apu dia chi ki chai ka off te